Nigel ha mama nche ne nyansade kakra. Meni na tembeto me panyin nti won fa na sa. Video na okokoye no. It was premature for him to do that. No wusi woni video bi a yemfa mra bonte de ba wie ya. What to car? Wo ko we again no kra ma me fie no wa yira. Eti wona ye wonu aba. Wo ko ne fie a wo ba yira. It doesn't make sense. Police ni ba ko so akoto no so akobu santo. Police nso ye so yankrofo. Don so the information ba. E chew pa bi wo ha. Na ese senka Nigel. Ode bantem. Sir? Hwe, wonim, mama ka ze me fanchiro. On kai hunu se, ona boke na Japan, wonte wo kwa. I don't know tressing. Ene se. Na wo bia wotimi kura atu sika epe information. Efa NDC fo ho de ma MPP. Eya de ketwa. Too much GH and adofo many eguso amoshe munia ba na ama owiso amasan je dwabiem dia enye na munim de dada asem enamede enam enche bia ena sofopeni awoda prophetic hill chapel ano wodi chopa fa audio subeto abonten ayeno no wodi esom honorable member of parliament ede ema asen central honorable Kennedy Japan nsem bia wokeka fa no ho anayese according to chopa no na eye ebufu so yaudie eka ho bie enti ne ma no eka ne sa na wono atena se susu ehum se dabi de oye no wafom osua enti akolade onya peni kasetia wasa akwa no so enti na se de otwa sanim se ne chia enti so bia yina so tedia na huhia se wobehu se wafom na wode chopa ba enti wobepa acho no na esa manfo ehudwom kakresan se na se wogin hudi pa ne kasemu na utimi se wo kire mensem ti eden de na esi de na ebenti a wo bepa cho ewo sa akwa no so na ebusuafo azede yenim de dada anche chopa na chio ena video beto dwa ebusuafo papa yi edwa no boda eye mpemu a tese abaywa so no kama echire ko hu so ye slay queen kese pa eda ne nche ya tese ebusuafo wo mu twa TikTok video na na amanfo sha sese sofo wegu enu ase wegu hu fia kasa 31st wugina wasore na omo fia na tese wahye eye odi fata de ena wo kasa hyenkom kire mensem wo so unye scapegoat adechi ya wonu oba ne dampemu na wedie efihim na ebusafo amanfo dodo na wo mo kasa ne su se enu nti eno de chopa ne ba no na wode chopa no esi hu kwan a ko ba se video no enya ye ensem so otrete wonu abo so won hu video bia won fama eno no abo so de aba na video ne chi no ensem de ebiaba na ene wo betie mu ensem mami ntwa mo mra sisi ana ye mfa de wo mu no ensomo Ebusafo ne de yabepie mu ewo Hope Generation Ministry International eye wodi for kese ayenim na nyenne asem titibremu computer man wode ha waye krado se ensem yi wode yebefem sanse hyase ebedum pepenso wenia no wono a na wode ya nantimu a kire ensem mu ede abesi na mobeka ya video ni beto odwawie no prophet Nigel Gaisie sa be record video abayiwa no ne na wofo ene asofo bi ka no ho etimu bia odi kire mu so oni nua ba ene eye abayiwa no emame tese ni nua mema ka hu bi omu nua to omu ye latafo ayese nsem no entise ne na ekoso ewo social media na ne de computer man se da bia entise wo boa se awofo no do mbetena no krampo no according to computer man wo kire ye tue omoka ene ye ma oma betena se ene se ye de kata asem so na se wokote wahi se de nam so ma ne hu sa asem de busafo ade onu a kire mu nti ene yaba se onu a ne num to nkire mu nkire yen bebi wokonya ni information free say onim kra se yen enti odi for me wakwa ba e de badge to oba afefe na ho te se nyame adome ho eye don't to ye mpanyimfo ntia pese mu hu nkire mu chese to ne je se magye so prokope abam fi magye prokopa je onchi an so prokope ye chikasa okudonto asante pim pa kabiem na mi fa ya okudonto magye atum na odifo we de asemi yatese waka kire mu akosi eba abonten ye video no prophet Nigel Gaisie ni abayo adampemu wo be kasa ho kire mu kwechire na se na manfo ka se enu nti no de chopa ba ye nka ne se nka odi si hu kwan na
entimi anya adwuma etimi ba bonte no eye no kresa ana wu se chopa ne nam na kwan na video no so aba na kwan me da so ba fefe e ma wahwefo ne watiefo nyina achi aha adwo bebe a wo bia apanyin se asrewa pere moja dodo wa yedi nsuo ne dia fem e na abofra so pe damaba ade kokwa ahwa ne ati damaba ha ba ne dia kire e chew pa bi wo ha na e shenka na age ode bantem sa hwe onim mama ka ze mi fanchiro on kai hunu se ona bokene Japan wonte wo kwa eno no tressing ene se na wo bia wotimi kura atu sika epe information efa NDC fo ho de ma MPP eya de ketwa eti sani pe na ontimi nya ho investigation hu se de wurutu wo ye ni Ghana ha no oba bi kwotena na atutu se wonna je Gaisie na ko Guinea koje adu nti ho na yesen ke na je hu ne nyansa ne nimdia se de no ma ebubo so kako no wo apology bia ofantofo sabi nya wo so wo twa atrato no so but ye ni yodium enene abawie wie no eti woni pa wo tu na je Gaisie fu no wa mo ano sa no ma bi ntina na nka me pe kwan se benya boy no because me no honorable kana Japan we fine me ne ni pabinum ya nka metim ya twinam apachewa nka nsam nkodu baby honorable kana Japan me nka sama na de nso enipa bia we kikikiki but ni yemuye na se mo de hey me yo se watokuna ni mboko ha expose ya we ya so fu bebre ko ne nche ko bunkutu bi sa bebrebe e ko ne nche ko bunkutu bi they will show remorse what the chair if we say all evidence no kasa eti nei ukogina anwa sori udi ka ko didi na tam so no abompa ya mboni aba no so ho ahoni mi wani pa so kwa yesaji ukogina akwahia nkom omofu ya susu kwa Nigeria na wo sa no manyina na ke fefa nkwaranse nkom hyemu ne wasi bi eba no emwa se be ya presentation of professional e be unique or accurate ma makwai uba ya wo hye nkom wi ya 31st wi ya no first yi na na Kofi TV yo interview ana asa be repeat say wona ama na yare the safi 2022 wasi ubo o challenge no so video bi o mfamra wo dia ba wi ana video na beto awie na wakata nature pano na je se na wane se be kafra che na wasade aba bom amna bo apetew nti chopa no akachi sabere no hu nsema pie de oye na mremre ye fa na afterthought akwa hu no se ba bia no mekọ no sa video na pie no nko ade se wa mantem amfa chopa no ama enye sabere so ma nipa no ya okura evidence no bo anya afu awie because you've challenged him. You've dared him to come out with your audios, such videos and audios. This is just the beginning. Sir? More are yet to come. If the apology is not accepted by Honorable Kennedy Japan, more videos and pictures are yet to pop up. I can never say it on that count. Nancy one can say, so what can I say? Akola ne phone yirai nso investigation kire say akola na kasa adamfo e na nya phone o se abaji ni phone wonyan ni ya twi no manyina afri so videos are there more videos oni akola ko ya ai edi nchi na akola nde chi adamfo no phone da wa so ma de wodi uwo phone ma lo di ama we adamfo no hu ne ye no hu more videos what is that? Etino I can't say Nigel no na san koto no boss because at the na secretary dada Nigel to me say nipa be reference o mo gi 120 million on fambra nsa na video ya ba bontre e no wanya to boss ye no manka yes yes nti won kan hu say wo ma no mo ye sa de no mo so di video na du ba bi e bedu dada nti so na bo kran fa ma video no ebi e bebe chi na achire bi e dia koma wona bo no ma so
me di me 4 weeks me pet me ba na bo ne we me nana na so mo giche me a asofo na antena ase na o ma nka no mo tusu jagu mu a e na wo kasa tia na age so be atake wa obama na age ebe ha no because ebasa me so me kasa with evidence. Okay. Yes, entino sa asofo na anye koma antena ho enko you. Hey. You okay there? Me bia be su kire wa ho. Apa kasi anu e de hye nkomo no. Eno a na e di anu ni esa de yesi. Hey, na esa anu no kro de e bibi. Me de men pese me ka men ko. Yo, odi for here sepo. Na hwe se o sa ka biem se video no mo kwofo mbae na age ha ma menche ne nyansade kakra. Me ni na tembeto me panyi nti won fa na sa. Video na okokwa no, it was premature for him to do that. Also, as my school Lego, you call university Lego, na konya be degree. Unu ba bia o. Sir. Me I have 2 masters in political science and agriculture. Me kwaya me masters back on Oxford University, political science. Wow. We na msa ba agri Kumasi. Na msa kwaya me masters Sri Lanka. Sir. Me ya professorship course, me try my articles no. Enti sa third degree no amoye no. Ayi brofo no omunya na brofo no susamaye. And I'm a degree, my VA Legon. Oh, yeah, Legon, I said, what? Maybe we tech. Can you ask 1993 of VA? Until you can say a woman, your friends and woman. But I don't impose myself. Me, a keening, so one must I worry myself in speaking someone's language. I will only speak English when it comes to critical distance. And I'm a debate. Okay. And video no mono, Nicholas Okran Naja and alcohol. As someone buy a video number 20 and call it laxy. No ma ni pabi tunufo wo se nko ban yan panyimfo yan ke kire no game no se city social media so agro de miminim deep afa media fraternity no na godie no yan number 1 peace fm for na tete me sir so no mama me kwa me kasa interviews nti ma pick bi every one okay nti me so se kasa pa de oboa me jimi hudi yesu se nyame nso me so me jimi hudi se kasa nyame de ju ne me twe se fans some media blogging as for no di agora me gu ani mase so don't try me the essence can na je yin asambe na kwa relax na kwa mage no na maame abaye video se no fa no bi ka ho a woni hobi okay me se mu video abaye na ani na bia na je ni nka pese Ghana kwofo kwa age wasem tum no sabe na kwa picture bia na ge na twa ya ge no so maame atwa bi na ka de twa ye nyina ye abusunya nka sam tu betwa ba wo no wusi woni video bi a yemfa mara bonte de ba wie ya what to car wo ko we ge no kura maame fie no wa yira eti wona ye wunu aba wo ko ne fie a wo ba yira it doesn't make sense police ni ba ko so akoto no so akobusa nso police nso ye so yankrofo don so the information ba rade hey enti hono na police ni bo ma ni jano so game ezika kakre no dia ba damage control or ma say then the information was forwarded to baby ewo na me bo na de Gaisie we fi say ona book na Japan one investigative journalist kokwa na ye adwuma na we fi kokwa na ye investigative journalist anas okay kokwa na we investigative journalist te say anas aremi ya anas ona kwa de ya chen eti proactively na nipa ye search no aje say papa na obeka say mu no wona no ba bi no nsa na mama no 2.5 250 Ghana onse mama no that Fred ye interview was me bu say me nua be ma na kwara na mama no tie ne ye obi o ye very intelligent me bu say me nua be ma say se bi o ma me ba na sika bi na me ba na ma na nada wonka o sister me nye sa ehwe should tell you say ni kwa senka na aje Gaisie kura nkoko wadi Hane woni. Why woni? Computer man. Edi so ya de wukodi enso ya bone. De nipa be kan so ye so fo ntimi anhye wakono so. Enso abofom nka na age emfa nyansa se Ghana fo mfa ncheme. Na monhwe wo soro. Na abofom mpo anyakopon somo nso wo mmra embesin ko so do ngomoro mo ntimi. Omo ne ma da ntimi ye nipa mfa ncheme nka asa. Na so be ta kira fe na kwa video. Ama yigwe ni we no ma betata ochedi a wasem ntwa da
If it's a woman who so, and yes, we are born more brother who must say. It's Debbie, needs. And I'm a cassette. And then what I say? So that was an idea on my hobby on my cassette beam. There be a video so I could do no. And no my what video anymore no. And try of us you. What for say the overstand into with raw shed? More fast for her ma. Video me up so pushing me and I'm call video no. No fast no one. Aye. Menana me pese me ko tie Nigel ye menana de me no kan ye ne yahunu e bi nya meto abontene but Nigel o mehu me na me nkyere no ma bi na o mere no ho ase on to so kora yes are e bam enye video ni bi wo beto abontene a no ya bondi ne sabegu ni ti me obi anya me video da obenya bi na e voice me ka as far back 2009 2010 me ko fa ga bi e wukumase ne afa no ni boni din bibia me ka ya me mama waso ate okay e fa se Jessica ya no e na esi ni se sofo bi na de sete me ko me ko bi asori kumase no na maso no so pa anti sofo na sete me ma pesem ya o me ntwa so na me no ko twempna e so na e fa ni Jennifer no e na esi ni Sege ndi machi ba nyina na me kasa na record. Eno nko na me friend say me me girlfriend na di nkomo. We dey we be on side dwama san proof. E na get me record. Eno nko na se sofu bi say obenya mai obetimi dia to dwa. Eno kwa no ni ka me kasa na ye be di ye ho na me kan ti we dey die se ye di nkomo. Ade na twa no na age wakodi. Okotwe ho da we record. Me dey me nto say bi you should interview na for video come e come etwa wadi. Na twa bi susu no. Wani no wo fa say How for us, and I'm saying, ya make a one team, I make so many media in us ethics, no, but I so no, my baby. Me say, videos now, a big way, Hannah. The who, yes, the who was so no, and Chess, how, a bit of money and nine. Into one found foul of us side. Uncle say, Media Medi. Assembly be chane. Because who deny so what fast me wa video no is circulated already. Nti blogger what ne ba bi no so no be obeba. Daddy friend me no ka say well, he has everything in his custody. Na no was 89 videos It is so be ka so what fast ya. Wo no nim no. Ho ba ne sere da bia obeba bonten. Afa wo bu se be no be no videos no de ba. Baso be kanyansa semo e be twa wo hwe media asofo yinsua ne nyansa se media ethics no mo ni mechire o motatese no wo beto ase wo asem ba ada se won kasa kora dundumu phones nyina ne hye wo ma ho na wotwe mienu amanfo be ye obi hia wase onya hwe ye mo mpaye e be twa because adachi ade esan asem foforo be ba be twa ana se wo nyina so obi na wunim kasa wonyina so bi na betimi akasa de defend wo na so fatu trim say the more we defend wo the more na nsem no etere sana media work na tie enti say no kura wonim say o abayo ni adwempone bi na me ne etwo ayeye me ni adwempone bi atameti to no po record video ne say ne bi di boni anka me mpini ma video record the crab enti say no kura wo di abekire mu a ade ti ne no die na ba bi mu enti enka say because of the circulated video now, what nipa binsem. Yeah, and I may mean you be when you be ashamed. I didn't know the Mabon, so I beckasa or Chimu a yak on a watch. I didn't know the move of my say, okay, Musumudina Swa, but they cassa by one wonderful fascinating. I don't chin the cassa and penny for baby say cassa do Jessidu. Nanki ya wasanki mubi kasa nkana je Gaisie de beko court. Awo nanki dia kwani ya tender. Wonu de mbe so fa court. Me say na me hwese nkobi betunu fu bone nko de be say na sem. Okay. Because when a public domain, when you have an issue, you'll be discussed. That's what it is. When you are someone, because you are a celebrity. Celebrity Inti ebe discuss you.
Me tu hey ya ma no chobi. Da masem beba me saji se medim ti wura ewuram. Because media asofo no bebre empa masem. Na me mfa ho me kire o mo say nyame frɛ obi yankora aso nipa me no ntimo. Me na me elder of Pentecost me wusra me tifri Pentecost. Okay. Nti Pentecost na me elder of Mamprobi district. Be ya presiding elder. Nti me la na me nam so ye Pentecost line ko anti se wo no me hwa wo la na nya unti me madamfo unti me ba. Nti me meto me mpo obi adamfo o madamfo na me Bible na me sore ba. Nti na Yesu kura nam na busuafo frɛ wo se me ma adekye hoi esem so do ye de osoma me na dwuma. Nti me di mbe da me pa na me frɛ mpa me ma me mfrɛ wo. Wo ye wa sore ye me nsi ho. De nyame de ahe me nsa na ene ha. Nti de nti na mbefo adamfo na wo de wo mmore dadan na bese me mmore foforo. Mentena de nanso se nyimde ni nyansa wo ha ma ye adwuma na kɔ. David say ena ye wo mu emu yesum me wo dwufo bia wo de obesie yie no ba chiu wo nkwa bre nyina na obesrew sere me ni panyifo de nam na wo hwe ne yi a metimi adane no emra ye wo mu slay queens wo ho wudi agora wo no beto atopa na wo video wu dia beto abontene no abeka se oye me wo faase wait me twa numerity we ya mu me no sabe yedintoni yo ye de rade ase na ye nkomo na ne we ya na bedu batansa na ye de beko no usu se dian na sisi ane so yes wo ka ana wo ya ebetimi a trigger se ye evidence amu ka se wo amanfo phone so more videos na wo no ebetimi da beto abonti because enka no ye ya wo de ba ye ananchire mo de ba enka tenim se enka more evidences enye no kra anka de be but mo fa mba nti dian na mo hwa wo ya ebetimi provoke ama abane fa nko. That's on say the oyenti na illegal connection on hono pie. Until now, the foot one will manage Gaisie. Me nana no. Ana me back. And then we make it one. On Casabi. Obi aban also on Kabi on Canan to onye din. Or share chira echo best at the end of this month alone. On your press statement. And family abontene. Send who same BP. Omo nyina be a bloggers and you fool in media houses in uncle. No same BP. Ya made you man sanity. Until the baby are gonna for apostle, yes, that's all Monfanche. And for so be the buyer, I'm going to Monfanche and trust why now or dog, and for me at home. Now I fear you see, Russian and I'm all ye, and the chain say, I'm a ton. Asa. That's so much be chat. There's when you know my software 2 by 4 and I by 84 be a piano. Now when any power, you brought man that a Yibiano, Koyana, you say, who's a casa? And yeah, the more you talk, the more videos also come out. The more you talk, the more videos will come out. What's for penny? Our da Hope Generation Ministries International. Yes, so for computer man and you know edin komo abedu sign paper so we na ansa na ye de ebesi crack no man emfa ni phone lines no entuja se na wunhia no mpaye kwan so ana counseling ana ope bibia wo na asori no won wetimi abawa na wetimi afa number no afre odi for phone lines. That's it. Ope so ba me ho a me ya asori ebenada ene kwesiara ni nyina ya no pa me nya asori anwumre obi yire yakoto no mana abehye me ena me ye counseling so me me da no pa ena jwa da no pa no nsia na wa ha nipa ndo so bra so de kese udi waja junction pe busa so for computer man and Hope Generation. My number is 0244 571050 0244 571050. Message say afi asofo no insua how to pronounce zero. Nse somebody about zero. Hey, it was for computer man who ni kan kasa nyame hia say waje emfo so na ebusua for yedi AC no onso betimi de wadwen che fan komo twetwen atudwa e wo ye comment section ho na ebiem so no wa share video way on all their social media platforms. Follow Too Much GH or Instagram, Twitter so at Too Much GH _ Facebook Too Much GH o share me so YouTube abomoti ya na subscribe se nene da di kan ya wo share your channel yi nana ama uwiswa any meeting na me ya duma ye be say share bi